لسر ویریا دجوار من جی کرا پر هوار داجبو وجی روژکی دنیا ببا گلبهار. دکتر نورالدین زازا خباتکار کرد پرور و زانای کرد سال 1919 لگنده معدنا لسرکانیا چمی دجله نوبرا آمد و عزیزا لکردستان ترکیه آنگو باکوری کردستان جمال باتکا خودی دیروک و قربانی خباتکا دریج دوبر دوزا کردی داج دایک بویا. دراپارینا شیخ سعید کالده لباکوری کردستان لیدجی دسلاتا ترکیه باویوی یوسف افندی کو زانیارکی اولی بو برایوی دکتور نافذ پشتوانیا شیخ سعید کال کرن پشتی شکستنا راپارینه هر دو هاتن گرتن پشتی سرباس بردانه دکتور نافذ و برای خواه نورالدین کو دمه 11 سالی بو سال 1938 جا آمده درکتن بری خودانا حلب لسوریه. پشتره دکتور نافذ لی قامشلو بجه بو کاری بیزشکیه کر کو تا روژا ایرو نخوشخانه نافذ دمینه به خبات خواه بو خزمت کردان هر دو براد هاتن ناس کرن. دوی دمه ده دکتور نوردین زازا دا آستا خواه نواندی ده بو جه خوندنه دما تولی تفگر آزادی خوازن کردستانی بو. زازا خوندن خواه آستا سرطایی سال 1930 پشتره یا آمدایی سال 1938 لآمده بداوی آنی. به زمان کردی، عربی، فرانسی دنویسان بسادان گوتارو برهمینوی ده گووارن و کهاوارو روناهی ده هاتنا بلاف کرن گلک برهمینوی هنه. سال 1982 جوانجی ین چاپ کری وک داستانا ممی آلان، رومانا شوان کرد یا عرب شمبو گوج فرانسی ور گراند بو بو کردی دیوانه که هلبسته دبن سرناوه شرید بر آزادیه ده. هر وها کردستان سرباریکو سال 1982 پرتوکا جینانیگاریا من وکو کردکی درخست. زازا گوهپیدانه که مزن به پیشخستنا زمان کردی دگر او یک وکو تکزی دو بانگاویا داویه ده هات بود گوت کردنو اگر ون دخوازن ون داو جهف نکوین لسر و پیوسته ون فیری زمان کردی ببن زارن خوشی نفشین بین حتای فیر بکن. ده تموز سال 1944 ده دکتر نورالدین زازا هولده خو بگینه نمر مصطفی بارزانی و لگل هوار خو آمادی کو خلکی هریما کردستانی بو بریا بانگا صبحید ناوا خاک عراقی داج آلی پولیسین عراقی و هاتن گرتن هاتا و گوهستن جبو زندانا موسلی و سالک به تمامی ده در باز کر. دوی سالی ده روزنا تاری نخوشی ستمکاری و برچیبون دیتن سپهان جلاشوان دخوار تولی هولین نمر مصطفی بارزانی و سربس بردان آوان لی روش دوی دمیده لدیجی بارزانی بو انگلیزان لدیجی بارزانی کارد کر پشتی ساله که سربس هاتن بردان وگریا قامشلو پشتره بری خدا لبنانه داکو خوندن خواه یا زانستن سیاسی لی بیروتی بردوان بکه. دوی درباره ده هفیتنکه دکتر نورالدین زازا ده به کانال RTS یا سویس رایره کو سال 1982 هاتبو انجامدان زازا بحثا صدم و ارمانجا خواهش بو دیتنا نمر مصطفی بارزانی کریو دبیجه. ده سالین شیستی ده جنرال مصطفی بارزانی برولکه گرنگ لکردستان عراقی را بو کسایتکه پر گرنگ بو سروک بو. بارزانی نیشانو سمبولا دوزا کردی بو راستا ارمانجاوی کردستان عراقی بو لی کردستان عراقی بشکه جه کردستانه از پیوی بوم بارزانی ببینم پیره بجفم لی شانسی من تو نبو مخابن من نکاری بوی ببینم جبرکو از هاتم گرتن. پشتی کو بری خواه دا لبنانه لی پیمانگاه زانستین سیاسی و آبوری لزانکویا فرانسی لی بیروتی خوندن خواه بردوام کر. هفدمی خوندن خواه به دست بشخری جه میر کامیران بدرخان وکو بیجر برنامه کردی گوش رادیو بیروتی دهات وشاندن کار کر و به اشکره لسر دوزا کردید آخفی و هلبست نتوی شورشگری دخوندن بانگا هشیاری و خباتی دبر دوزا کردی ده لی کردان دکر کاری بو به وی کاری خزمتا گلی کرد بکه تا سال 1964 ده سلاتا لبنانه برنامه کردی درادیوی ده راوستاند لی زازا خباتا خوش بو گلی خواه نراوستاند دبستانکه بشوی وکر دیده کردن لی بیروت دمان فیری خوندنون ویساندنه به زمان وان یه دایک کر تاکو ده پایزا سال 1947 ده و پشتی کو خوندن خواه بسرکفتن بداوی آنی باورنامه خواه ورگرد بری خواه دا سویس رای دا کو نامه دکتورا ده خوندن خواه ده پیشکش بکه. لعالیه که دن سویس را ولاته کی دموکراتو گوه پیدان بو کردو دوزا کردی دکر رو بره کی باش بو خزمتاویش گلی ویره هبو جبرویه که زازا سویس را هلبجارتو بری خواه دایده. بریاوی ده دماکو سوریا و مصر یا گرتنک انجام دابون وکو یک ولات ناوی کمارا عربیا گرتی لخوا کربون. دکتور نورالدین زازا لگل هجمارک هوارین خواه سال 1960
li şama paytexta Sûriyê hatin girtin. Di meheyekê de ji sala 1949 Zaza civata cara pêşin ya xwendekarên Kurd li Ewropayê danî. Wî û 5 hevalên xwe yên Kurd li Lozana Swêsrayê hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê damezrandin. Hemî xwendekarên Kurd li Ewropayê ve xwendî beşdariyê têde kirin. Endamên hevbendiyê ew wek serokê wê hilbijartin. Bi navê dengê Kurdistan bê Fransî û Kurdî kovarek derê xist. Her meh carekê derdiket, salekê dom kir. 12 hejmar jî hatin çapkirin. Zaza bi şev û roj sernivîserî rojnameya dengê Kurdistan de ku siyasetên li ser gelê Kurd lê Tirkiye, Iraq û Îran û Sûriyê eşkere dikir. Di daxuyanî dikir û lêdana wan bi alava nivîsandinê û kopîkirina wan dikir. Di sala 1956 de Zaza nameya doktora di zanistên perwerdeyê de bi dawî anî. Piştre vegeriya Sûriyê û arek hevalên xwe yên siyasetmedar Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê gunha bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tênaskirin. Yekemîn partî siyasî Kurdî li Sûriyê sala 1957 saz kir û bû serokê wê. Di sala 1961 de ji Parleman re hate hilbijartin. Lê ji ber leyîstok û sextekariyên rejimê bi ser neket, ji aliyê rejimê ve careke din hat girtin. Piştî ku serbest hat berdan berê xwe da Lubnanê û li wir jî hat girtin. Piştre vegeriya Sûriyê lê ji ber ku rejima Behsa Sûriyê ya necetperest desthilat bû, cardî Zaza girt. Piştî demekê Zaza dîportî parêzgeha Swêdayê li ser sînorê Sûriyeyê hevbeş bi Lubnanê re kir. Sala 1967 reviya Tirkiye lê li Tirkiye jî desthilatê astengî jê re durust kir. Fişar lêkirin ta ku cardî reviya û berê xwe da Swêsrayê. Lê Swêsrayê Doktor Nureddîn Zaza ji keçeke Swêsrî ku guhpêdan bi doza Kurdî dikir. Navê wê Gilbert Faver bû. Zewî cî kurekî wî çêbû navê Şengolê kir. Di heftê cotmeha sala 1988 de xebatkar û lehengê Kurd Doktor Nureddîn Zaza koça dawî kir. Li Lozana paytexta Swêsrayê bi xaka spartin. Sazînerê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya jiyana xwe tev ji xizmet û doza Kurdî re terxan kirbû. Bi canê xwe bar kir. Lê partiya wî rêbaza Kurdayetiyê ya pîroz rêbaza Barzaniyê nemir ku li ser bingeha wê partî ava kir. Dê xebata xwe de diber mafê gelê Kurd de li Kurdistana Sûriyê berdewam e û gelê Kurd pê geş û serbilind e. Xebat hîn jî berdewam e. Alî Umar